тамашашы, хайырлы кеш телевизор караучылар! Исәнме Казан, исәнме Шулпан, исәнме Айсылу, Айдар, Айнас, Айнур, Сирень, сәлем! Сәлем барығызға да! Исәнмесіз. Нихаят, чемпионнар кубогы ойыны да келіп жетті, достар. Нәрсе соң ол чемпионнар кубогы? Нәрсе ол? Міне спортсменнар сыман. Алар олимпиадаға әлегір үшін чемпионатны олалар, ұталар. Бүгін де сәхнәдә шундай командалар. Алар вақытында көптен чемпионнар исемен яулаганнар. Һәм бүгін мында жиылып, біріншіден ең ауыры жиылдылар, біріншіден, һәм үзләренең иң шәп мәзәкләрен, иң уста хахашкаларын алып келділер синең өчен. Менә шундый иң тәҗрибәле егетләр һәм кызлар минем артымда. Әйдәгез әле аларны алкышлыйбыз көчле итеп. Менә алар, әйе. Әлбәттә инде мында төрле тамашачы бар, яшь тамашачы бар, безнең татар КВНна күп йөргән тамашачы бар. Кемнедер танысыздыр, кемнедер беренче тапкыр күрәсез. Шуңа күрә тиз генә таныштырам. Сезнең каршыгызда, беренчедән инде буларны барысы да белә, 2023 елда быел чемпионнар булдылар, алар чемпион исемен яуладылар. Актаныштан Нәмәкәй такымы. Тагын bir чемпион. 2019 елда жиңділер 5 бармак Мамадыш. 2017, 2018 Әкәмәт. 2015 елда чемпион исемен яуладылар Казан Стайл такымы. Һәм әзерләнегез. 2005, 2006, 2007, анысы сез түгел, конечно, 2010, 2011, 2012, анысы да сез түгел. 2013 Кампир! Әйдәгез көчлерәк, чемпионнар, сезнең каршыгызда. Аларның күбесе 1-5-6 ел сәхнәгә чыкканы юк, беләсезме? Аңлыйсызмы? Шуңа күрә әйдәгез, җитдирәк, көчлерәк, кыюррак. Кош! Бәлки каушыйлар да, белмим. Так, хәзер инде тагын бер такым белән танышырга кирәк, ул да булса жюри әгъзалары, алар мин аларны күрәм. Сез борылып карасагыз да. Менә ут кабыздылар. Исәнмесез, сәлам жюри. Тагын бер такым. Бүген егетләр генә, иратлар гына утыралар. Бүген әйдәгез алар белән дә танышып китик. Менә мин бит әйттем 2005, 2006, 2007 елларда чемпион булган егет. Әйдә Шаяр тапшырның җитәкчесе, продюсеры, башы дип әйтимме? Рамил Әгдиев. Әйдәгез аның белән танышып китик, мин исемен әйттем. Тиздән 30 апрель көнне аның апрель, гафу итегез. Все, китәм, әйдә бар, давай. Тиздән 30 ноябрь көнне аның зарыгып көтелгән. Мин ул концертны көтәм. Мин синең концертта булганым юк бер кашанда. 30 ноябрь көнне беренче концерт. Шәкүр, рэпер, җырчы, жюри әгъзасы, чёткий пацан. Шулай булсын, ярыймы? Так, дәвам итәбез. Жюри әгъзалары арасында энергетикасы буенча иң яшь, иң актив, Татарстанның халык, Башкортстанның ат казанган артисты Җәвит Шакиров.
Tağın нәрседір buldu. Sen eyle şayar say benim regaliyelerini kemitessin, kimsitesin. Tatarstan'ın hem Başkırstan'ın halik artisti Şakir kurunda oturgaç Şakir gına deyin de koy. Şakir. Şep şayartu. Өзіңізге алығыз ярым егіттер. Бірер миниатюра ясағыз ярым. Татарстанның халық һәм Башқұртстанның халық артисті, дұрыс ма? Дұрыс. Татарстанның халық һәм Башқұртстанның халық артисті Жәвид Шакиров. Қысқаша ғына айтсаң Шакиров. Аны бит Жәвид абай монтажда білесіз бе нешік ясылар? Ол мәзәкні как будто мен ойлап шығардым. Тігі яғын кесәбізді, мен гіне айттым, как будто Шакира дейді. Рахмет, әлі Аллаға шүкір, әлі 30 апрель дейм бәдің меңін. Тұқтағыз әлі, олда бит біздің Ильнар Сайфиев бар. Алар ұшаған опайы білен, Ленар білен Ильнар бигі ұшаған, исімдері ұшаған. Міне аның как раз апрельда, 19 апрель күні пирамидада концерт, дұрыс ме? Бізді шолай гілі еш бұтыйлар қазір. Ленар біле Ильнарна. Сіз кім? Ленар ма Ильнар ма? Ол Ленары. Әзірәктігі вестлар кемегеш қазір сіз Ильнары ма Ленары бір сұрайлар. Рәхмет. Сұрағанға. Сізге рәхмет жауап қайтарғанға. 19 апрель күні пирамидада концерт, дұрыс ме? 9 апрель. 19-шы. 9-шы. Көшірігіз. Көшірәбіз. Мақсыз сіздің үшін. 19-ы. 9-ы. Айда 12-сі. Не тебе, не мне. 30 апрель күні келеріміз, яремі? Демек, 9 апрель күні пирамидада Ильнар Сайфиевнің концерті, мақсус концерті, айдегі золқышлыбыз һәм барабыз. Илебіз, рәхәтләніп, жырлыбыз, тал бишікні. Деймі? Һәм ең қысқа мәғлүмәт синде. Таяну нұқтасы тапшыруның алып барушысы. Айбаз Садыров! Так, жюри ағзалары білен тоныштық. Зал, сіз әзір ме? Қазір, білесіз ме, традиция бойынша мен әлбәтті тоқымнардан сұрарға тиіш шулық сұрауыны берем. Тоқымнар, біз бұлдырабыз! Рәхмет, ұзатам тоқымларына сәхне артына. Достар, чемпионнар кубығы бүгін біздің 3 бәйгі болашақ. Традиция бойынша біз енді сәлемлеу бәйгісінен башлайбыз. Сәлемлеу бәйгісінде нәрсе көрсәтәләр тоқымлар? Әлбәтте, өзі білен нешіктер тоныштыралар. Име, чөнки көп кенә егетләр, көп кенә ойыншылар бұл сәхнәдә күптән шығыш ясағаны юк. Сіз аларны білмейсіздер. Дір деп ойлайбыз, шуңа күрә алар нешікте болса үзләре белән тоныштырырга тиеш. Аннан соң безнең гадәттән тыш bu bizning хәл, чөнки бүген 2 тәмәрез бәйгесе, импровизация, ягъни разминка, 2 бәйге булачак. Сез барыгыз да беләсез инде, кем юморны ярата, кем КВНны ярата, яраткан кешеләр белергә тиеш. Тәмәрез ул иң авыр бәйге. Бүген алар 2. Шуңа күрә инде әлбәттә чемпионнар арасында иң чемпионын без ахырда белербез. Хәзер традиция бойынша мен битне алып қоям. Сіз алқыштағыз, зинхар үшін ерім, аты мен алқыштым Так, бірінші тоқым әзірләне, әйдегіз рәхмәтләрін оқибыз. Біріншіден, әйде Шояр Тотар Лигасының ұйыштырушылары. Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы. Алқышлар! Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясы рәхмәт сезгә, рәхмәт. Уенны башлап җибәрсәк тә була, беренче булып сәхнәгә чакырам. Нәмәкәй, Актаныш, каршы алыгыз.
Бүгінгі командалар арасында сіз ең тәжірибесіз, ең еш команда. Қорқасыз мы? Қорқабыз. Молодцы, дұрыс. Анда шундай мастодонтлар ойнай, мамонтлар ойнай. Ярый, сіз формада, сіз бұл елні чемпионлар болдыңыз. Демек, сізден бірер нендей қызықлы мәзәк яки хәтире бар ма? Бізден ең қызықлы хәтире КВНнан ол енді финалдан соң міне 100 000 ақшаны алу. Лекен аның башығына шондай рәхәт, потому что аның озағы былайрақ бітті. Біз ол ақшаны алдық та һәм кері спонсорға елтіп бердік. Рәхмәт спонсорға. Шулай. Кім спонсор? Менем әтей. Нәрсе сіз күлмейсіз, қызық болды бит. Күлмәгіз, ол бит компида ойнаған. Ярый, сізге тик уңышлар ғана тілейм, әйдәгіз, жыртығыз бұл қортларны. Салқын қышның бұраннары, Қазан сәхнәсіне міне Татарстан чемпионнары. Қол шапмай болмай бірде, алар мінгенде сәхнеге қаршы алабыз. Татарстанның, Башқұртстанның халық, Рәсейнің ат қазанған артисті Салават Фатхиддинов білән фотоға түшкен. Ақтаныш районының хәсреті, әнисінің үміті, Слово пацанадағы Зима ролін башқарған Илгизар Хакимов. Сертификат һәм грамота белән бүләкләнә. Дәвам итәбез. Апа, бұл сертификат нәрсе үшін соң? Жиңгән үшін инде, апайым. Келесі егетебіз Арысландай хәллі, сандуғаш күңілі от шырайлы. Бәйрәм үткәрер үшін мен армияға кетем дейіп, бүтін олны жиып алдап, мұншаға кеткен егет. Денис Мұқтазиров. Грамота һәм сертификат білән бүләкләнә. Йоқ, апа, бұл сертификат нәрсе бересің? Ғұрырлық бір апайым, ғұрырлық. Дәвам етәбіз. Яғымылы қарашы білән өзіне қызларыны қаратқан. Ұшлы бұрыны білән любой консервіні ашқан. Өзін христианин деп үйреткен. Чөнки бұл сөз аңа бекінің ұшой. Данияр Шайхразиев. Грамота һәм электрический чайник белән бүләкләнә. Юк, апа, нигә аңа электрический чайник, а миңа сертификат? Ул аны автовокзалда онытып калдырган, әниләре биреп җибәрде. Юк, апа, гафу итегез, но менә монда язылмаган, әйме? Бу сертификат белән берәр нәрсә алыр өчен аны кемгәдер күрсәтергә кирәктер бит, ә? Картагач оныкларын күрсәтерсең, апаем. Жәй көне, көтү көткәндә электропастухка буталып гитарада уйнарга өйрәнгән егетебез. 18 яшьлек, өйләнмәгән, әле кызлар аны бозырга җитешмәгән. Менә җитте инде. Тәк кенә босып тора әле, яме, улкаем. Илемир Загыртдинов. Грамота һәм 10 000 сум акча белән бүләкләнә. Юк, апа, мин аңламадым. Нигә аңа 10 000 акча, ә миңа сертификат? Чистой бәйләнде инде шушы сертификатка. Бир. Мә, улкаем. Так, дәвам итик. Актаныштан иң шибәр, талантлы, ләкин Казанга килгәч гади колхозницы Рузилия Гасамова, Ленара Гаянова. Кызлар комплект двухразовой посуды белән бүләкләнә. Бу бит одноразовый. Ничегендә одноразовый, апаем, бер тапкыр ашадык бит инде без аннан.
һәм 2023 елның чемпионнарына багышлап җырлый Галия Шакирова. Апа, жырлағыз инде. Bu проигрыш апайым. Апа, біздің просто уақыт шеклейді сыйышырға керек. Ярар алайса. Қайтқанда газелда жырлап бітірірмен. Данияр әбіз? Әбіз, қазір әкірінгіне сертификатларны Илмирға жиябыз. Һәм башлаймыз! Нәмәкәй сәхнәдә, қуша бізге әйдә, Қазан бейіп бірге, нәмәкәй келді сізге! Ей, кеттік! Көз алдына кетірігіз, үш егіт әтесінің машинасын ұрлап алып шығып кетіп, қызлар қырына кеттілер. Қарайбыз. Егітлер, может машинаны қабыздар біз, ә? Жоқ енді ненде қабызу? Қабызсақ тықы-тықы қабын атағын бүтін ауыл уянашақ. Әйде әтәбіз. Ең бірінші Рузилеге кірәбіз, ем? Жоқ енді, аны отыртсақ машинаның түбі тиешек. Хам ғүмімен башқа қыздар сыймайшақ. Дұрыс әйте, әйде Линара қырына. Жоқ, ол суықтан жылы машинаға отырмай бет. Нешлеп? Сразу исіре. Егітлер хам ғүмімен, әйде гараждан приорын ап шығайғын да. Шесті туйдым мен шушы стиральный машинаны іті бердіп. Сың бір алып шықтық бетінде, тегінде әйде, шлангыны тұт, әйде. Hey, hey, hey! Күзлерің түгерек, бигрек мотор сенің дейіп әйтті әтәш. Тауыққа мен сені сүйермін, сен көкей саларсың, омлет болыр ертен. Қожаға қонақлама, таптамайша қонақлама. Көрші әтәші өткен шақта, аңа қарап қытақлама. Ренат Рахматуллин Алтайға кете, әбіздің шығыш давам ете. Hey, hey, hey! Көз алдына кетірігіз, бір ғайлә бабасының бір еллық ашына Фирдус Тямаевны шақырған. Қарайбыз. Бик яқты кішейді, міне бүтін ауылға ем беріп тұрадыр. Шолай. Әйде Фирдус өзіңнікін жырла. Жиде малай едік. Фирдус, сен андайдан бошамайынды. Ненде жиде малай? Бірсі де қолмады бітінде, кетіші біттілер. Бүгілі талым, бүгілі. Фирдус болды, бүгілмейінді уже, бүгілмей. Яшап қалық, янып қалық. Фирдус. Аңладым аяға фөйттігіз. Қазір бір 10 секунд берегіз мен аяма. Так, нәрселер бар әлі менің онда? Әйді сандуғач. Ярамай мұнсы. Дүп итті үйрек. Қая дүп етсін енді ол. Ғымыр өте. Мұнсы да ярамай. Мәкшәшшәгін. Үзмәгіз. Міне бит Фирдус тұр келе. Тәқиялар үрмәгіз. Молодец Фирдус. Сізге язған. Бәхіттен. Бұлдырасың. Етім қала көрмәгіз. Фирдус. Яра, кеттім мен яма. Қая кеттің? Тәхәрет алып келем. Hey, hey, hey! Дус иштәрім ойыны күлі, мен гіне күлмейм. Ерген қыз балаға ұзды тамада әзлейм. Hey, hey, hey! Әйінде озақтан достар, нәрсе айтасы біз келген еді. Біз бұл ойынға әймі шыннан да келдік әйі оғыратлап.
келіп жетті, жәнліклерінің жүні өсті, шүгіндірлер базға түшті, жәмәғәт біздің бітті. Сізінің қаршығызда шығыш ясадылар, әйді шаярт 2023 ел чемпионнары. Һәм шәшләрін ясады. Қызыл күнмәкләрін киіп, Ақтаныш жерлігінде Татарстан рәйісі Рүстем Нургалиевич Минихановны 3 мәртәбә официально қаршы алған. Сақлық туған яқны блогерлардан филиалы жетекшісі, Ақтаныш районының атқазанған құрбан шалушысы Ғалия Шакирова. Һәм біз Әлі аңлamadım мен тағын айтып қарады деп мен нәмәкей болдым қайсы яқтан сен қайсы яқтан сен нәмәкей бұл іздей аның башындағы жей сенің башындағы Нәмәкей, Ақтаныш. Мен енді тігі смайлар турында сөйлеп тұрмадым. Сіз барығызда жюрида отырған кішілер, барығызда білесіз. 3 смайл бар. Мұңсу смайл демек ұшамады. Міне бұлай. Ұшамады, күлмәдігіз. Йылмай атырған смайл ұшады, лекін міне нұқ күлмәдігіз. Исте қалмады бір мәзәкті, бәркі бір мәзәккіне исте қалған. Күлі атырған смайл. Йылы-йылы күлі атырған смайл. Вообще супер, шәп, ұшады, міне деген шығыш ясадылар. Міне шундай градация. Әйдегіз смайларға күшік, Ақтаныш шығыш ясады. Шәкур, жылап күлі. Жылап күлі Шәкур. Йылмай Рамил Агдеев. Міне Ақтанышқа қайтмай ол қонаққа. Жәуит абый, күлі. Көтерерге керек. Ленар демей. Мұнан Ленар четкий прям көріне. Илнар Сайфиев, күлі һәм мұңсулана Айваз Садыров. Нәрсе болды сізге бүгін? Бірнеше сөз айтасыз ме? Жәуит абый. Жігіттер, қызлар, менің мұндай смайлық қойымның сәбәбі бірінші шығыш ясай башладыңыз. Менде бик чемпионлар дегеш, биылғы елдің чемпионлары дегеш үміт бақылаған едім. Әммәді ләкен бірнеше моменті бар, ұшаған жерлері бар. Бик батырғына башланып кетті. Ортада нешіктер бик сүлпән, анда енді күләсі де келмей башлады. Шуңа көре ойлап бітіріңіз, әліге менің бәйе шулай. Оңышлар тілеймін. Рәхмәт Жәуит абый. Шәкур. Мен қысқаша ғана, мен білесіз мен нәрсе ұшады. Мен келешем жюри ағзалары білән әйе болды қойбір түшінкілікі мезгілер, әмәді ләкин ғадәти татар юморынан тыш шыға бөлу, на грани дейлер мәлі. Менә шундай гранда, шикті, менә шундай юморның шигінде ішлей білу, оны көрсәтә бөлу, менің үшін мұндай бәйе көрсәткенімні шағылдырды деп етегінде. Меңа ұшады? Әфәрин, мен бірім алар алға таба тағында яқшырақ результат көрсетәшәк. Сен 30 апрель күні не ішлейсің? Сені күтәм, сен келем. Һәм бітін шақырған кішілеріне. Сен айға келір біз. Рәхмәт Шәкур, рәхмәт жюри ағзаларына, рәхмәт Нәмәкей, Ақтаныш. Ұзатабыз. Әйдә Шаяр Татар Лигасының ұйыштырушыларына зур рәхмәт оқиым. Біріншіден Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясы. Зур рәхмәт аларға. Һәм Қазан шәһәре Башқарма комитетінің балалар һәм яшьләр эшләре буенча комитетына зур рәхмәт. Қаршы алыгыз Мамадыштан 5 бармак тақымы. Минем янымда легендар тоқым, 5 бармақ тоқымы. Қорағыз әлі қоя, Ленар? Ленар, сіздің 5 бармақ Ленар, Мамадыш Ленар қоя. Ленар? Ленар, тауышыңны ешіткәш білдім, дұрыс. Шыннан да Ленар, қорағыз әлі. Кірәшінлер, Мамадыш, нешіксіз бірләштігіз? Бізге, нихаят, прописка берділер кірәшінлерге. Мамадышта, біләсіз бет енді, Мамадышта кірәшінлер көп. Қазір, Аллаға шүкір, қайтыр жеріміз бар. Сіз демек Петраудансың қалдығыз?
Біз 2-ші жылға бара бермес үшін сразу шунда ғана қалдық. Мұншалар керіп. Дұрысырек айтерейін, Петров башандалар қойтқашын деп айтерейін. Сен сөйлегенде мұнда 18 плюс қоялар. Сен сөйлеген уақытта объективно теге, сәртәп тұрушы. Yok, сіздің егітлер генә түгел, шибәр қызығыз да бар Лия. Ничек хәлләр? Аллаға шүкір, барысы да әйбәт, бик зур рәхмәт. Шақырғаныңыз үшін. Мен Мамадышқа пропискаға кірмәдім, конечно, киләчәктә бәлки булыр әле. Сен шулай сөйлей башладың. Аллаға шүкір, рәхмәт шақырғаның үшін. Минем концертларым тиздән килегез. Концертлар бармы? Әйе, бар әлбәттә, концертларға килегез. Менә мини реклама булды инде, конечно. Юк, сөйлә, біз аны кисәбез барыбыз, әйде. Менә нишләп Аллаға шөкер дип сөйләшәсең дисең. Менә крашеннардан өйрәнәм, алар Алла бирсә дип сөйләшәләр, молодцы. Әйе, өйрәтәләр барсына да. Дини инде без, дини халык. Юк, сез молодцы, конечно, егетләр. Елмаясыз шундый матур, ә син кем? Гимран. Все, ярый, рәхмәт. Гимран һәм биш бармак. Әйе, әйдәгез, егетләр, кызлар, уңышлар сезгә, җиңү телим сезгә, ярыймы? Нәрне күрдем. Сен как будто арулармысыз дип кычкырган. Өметләнгән Илинарның тавышы. Куркытты әзгенә сине. Синең мәхәббәт кәтердем. Син шәшкәләр аша. Hey! Такыялар үрдем. Илнар гафу ит киттек әйдә. Каршы алыгыз. Мамадыштан күлдереп үтерүчеләр командасы. Interrimo ad appare dorime. Ameno, lanciremo. Исемесіз, сіз алдығызда биш бармак. Бізді көбірек қозақлар, үзбеклер ярата, һәм Жәвит абай. Біз бүгін жеңілсек, бізді мамашқа кіртмешеклер. Шуңа күрә біз бірінші ойна Айвазда, екінші ойна Рамилде яшәрбіз. Ну, қалған вақытны Ренат Рахматуллинда. Тем более квартирасы бушады. Эссе. Біздің үшін жанатарға хәтті глава да келді. Яра, жігітлер, мен иқтибар бермеңіз, молодцы, давай. Бұлдырасыз сіз болай, шаман мен сізге, молодцы сіз болай. Ой, шәм, бұйтсын, талисман, шәм. Вот, молодец, бұл сізге болша, давай, жігітлер. Көргенігізше, біздің көбісінше қора юмор. Ләкин біздің яқты яғы бізде бар. Ниғая чемпионар кубығы. Достар, біз бітін неше сезон бойы саф, илахи, шиста юмор көрсәттік шылай бет. Мамадышлар инде алар ғадатты, қара, харам юмор көрсәттәлер шылай бет. Сәйір, конечно, крешен егітінен харам сөзін іштірге. Қарағыз әлі, егіттер, қоясың сіздің тіге, капитан. Не ішләдігіз сіз? Неге шәкіштірдігіз сіз бет? Кракен уяттығыз, не ішлерге? Хүрмәтлі тамашашы, бөрік урынында отырығыз. Хатын қызларны, балаларны жибермәгіз. Тынышлық тұтығыз. Ол сізді иснияшәк тә кетешәк. Skin the color of bark, clothes smelling like trees, sticking my from a so bunch of beats right back in the hole. Guard, but my mark, my friend, I'm clean, then no eat life is just that dope. Clothes smell. Min bir tane bitirmedim. Like trees, sticking my from a so bunch of beats right back in the hole. Ya, malades benim kullarım. Oho!
Бұл бит менің Қасқар. Бұл бит менің алтынларым. Бұл бит менің шәпләрім. Бұл бит менің ең яқшыларым. Бұл бит менің... Тут азмына репетицияда глава бар ебет. Ладно, так. Ого! Сіз кім? Нешегенде кім? Біз чемпионлар. Мұнда қойсы гримеркаға түкірме чемпионлар. Әми қарсына кіріп шықтым, түкіріп шықтым. Ну ладно, ярар, сіз кім? Мен команданың капитаны Дмитрий Баранов. Капитан Баранов. Ипташ капитан, сізге мөрі жаға дейтсең бұла ма? Ленар абай, ну бұл дейінді. Ладно. Тілейсің ме, мен сенің яратқан командаңа қазір угадаю. Давай. Ол, скорее всего, нәмәкәй. Вообще-то yok. Ну, демек, әкәмәт. Ну, Ленар абай, ну бұл дейінді. МЧС'тан. О, МЧС'тан рассылка. Бір сөкінгі бізген минус 12 қор яңғыр һәм легенда клубында Шакурның сольный концерті. Көресіз ме кішінің нешек рекламасы ішлей? Ленар абай, қаралы, әміне біз бүгін жеңсек, кубокны нешек бөләбіз, ә? Ну, біз ана тегіз етіп бөләбіз. Міне біз ана олабыз да, осты сізге, үсті бізге. Әлешіп крашындарға осты. Ну, тұқтан, сен аны олғаш нәрсе әшілерген жинасың. Мотор етіліп түрге қоям. Ну, сен анда қойырсың. Әмін нәрседен ішейм? Тағын лужыдан ма? Ну, нешек, Ленар абай, бірләшәбіз мұстың енді? Тек әлбәтті көресің мәміне мұнан енді маш мүлеме, мамадыш жылған еме. Шоң көре мамадыш жылдықтан еме. Қам, кеттік! Петров! Сиренлеріне көрдім, сені махаббат кәтірдім, сирен шешкелері аша, сен әттәкі елер үрдім. 1102 ел Мамашқа викинглар келген. Нәрсе о? Оңламын мен шуашы, тотақша сөйлешігіз. Мене бит бүтінісі yazılған, манты 100 сум, пицца 50 сум. Мене битінде айттым битінде пицца 100 сум, манты 50 сум. Арыттылар бұл шуашлар. Әйтемен мен сен бош қошыбыз деп. Сен кісі деншік мантық ма пицца ма? Шәйгін әшәп, Ленар абай. Сиренлеріне көрдім, сені махаббат кәтірдім, сирен шешкелері аша. Әйдәгіз қарап кеттік, бомж оптимист. Ого! Исән! Сиренлеріне көрдім, сені махаббат кәтірдім. Қадірлі достар, һәм нәрсе айтасы келе ұзақта. Мұқим түгел, кірешімі сен, тотарма. Ең бірінші ратта бірдем тату болып ешерге керек. Шынапта көп еллар өткәш кері қойтуы бек шейтін. Шушы мезгілдеріне яңадан қабатлаулары өзі бір рәхәт. Шоңа көре бірдем болық, тату болық, һәм ише сауғына яшайық. Сбордан қайтам үйге, атнасына, қар күн рәттен, түнгі іште ятам ұйқларға, һәм уянал мен парыға, глушак тишек, машинаға дула түтін, бүгін кеше ертеге, әйе, һәр бір күн, бензин бітті, түрлі ойлар кіра башқа, булды, китем шайырттан, ол бір нәрсе берме меңа, әммәні кәшлер сырый, бар мы яңа мәзәк брат, алам дәфтәрімні қолға, һәм отырып язам қабат, бүгінер қабатланмас. Минем шаяр, минем бәхет илем. Йоқ, алар бізне иске алмас. Тик хәтерләр біз бик қызық идек.
Сіздің қаршығызда Крашеннер һәм Биш бармақ командасы. Бұл күннер қабатланмас. Рахмет, достар! Алар бізні еске алмас. Алар бізні еске алмас. Менә шундый сюрприз. Биш бармак һәм Крашеннер алкышлар. Крашеннер шулай 2021 һәм 22 елда чемпионнар булдылар. Бәлеге генә справка булды сезнең өчен. Жюри әгъзалары. Нинди смайлар күтәрергә уйлыйсыз? Мин карыйм, алар уйлыйлар. Көлә, Рамил, Көлә, Шакур, Җавид абый Көлә, Илнар Көлә, Айвас елмая. Прогресс, Айвас елмайды. Хәтта чыгышта көлгәнсеңдер. Әйме? Әйдә, берничә сүз. Синнән түгел, шаяртам, әйдә Айвас. Синең сөйләүче жюри әгъзасы. Монда артык сөйләсе килми инде. Нәрсә дим? Форма бар. Һәм менә алдагы команда белән чагыштырсак, бу команданың бер өлеше инде күптән чыгыш ясаган булса да, менә шушы хәрәкәт һәм шушы фәлсәфә белән һәр даим яшәгәне аңлашыла. Шуңа күрә миннән югары ук бал булмаса да, ләкин көлә торган бал кабул итеп алыгыз. Рәхмәт. Рамил Агдиев, әйдә Рамил. Биш бармак бу инде легендар команда. Легендар команда һәм легендар Баш бармак, Ленар Галяу. Дуслар, Крашеннер һәм Биш бармак. Менә 2нче елга 2024 елда Әйдә Шаяртның юбилее була. 5 ел Әйдә Шаярт ТНВда, 5 ел Әйдә Шаяртка. Әйдәгез сезонга. Мин уйлаган идем, 5 ел Шаяртка. Все, рәхмәт. Барыгыз. Белеге генә реклама булган сыман. Юк инде. Шакырабыз сезонга. Крашеннерне һәм Биш бармак командасын сезонга. Юк, мен әйтәм, бер мәлне без алышынсак тиз генә. Кара, ошаган бит. Ошаган, кстати. Бер үк бит. Дейме? Шәкештергез. Юк, рәхмәт. Биш бармак! Крашеннер, зур рәхмәт! Зур рәхмәт, озатабыз сәхнә артына. Киләсе тақым әзерләнәм. Мин партнерларга рәхмәт угырга дәвам итәм. Безнең партнерлар Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар оешмасы. Рәхмәт! Һәм бүтән дөнья татар яшьләре форумы. Монда бармы форумнан? Форум сез мондамы? Ярый, күп түгел икән. Уйныбызны дәвам итәбез сәхнәдә. Казан дәүләт аграр университетын укып чыктылар дип уйлым. Укып бетердегезме сез? Юк, мин булай гынасым, КВНчылар арасында шундай еш хәл ул. Укып бетермиләр. Укып бетердегезме? Барыгызды. Даже магистратураны, шусы. Шул КВН аркасында укып бетерделәр инде алар. Каршы алыгыз сәхнәдә Әкәмәт! Минем янымда тагын бер легендар тақым, ул да булса Әкәмәт егетләре. Сәлам! Аны укасы зуррак хава күбрәк сыя. Карагыз әле егетләр, бәлки тамашачы өчен берәр иң кызык иске мәзәгезне сөйләрсез. Может, тегесен? Юк, ансы өчен утыртырга мөмкиннәр, ярамый бит. Юк, айда тегесен. Син нәрсә үлде бит ул? Может, тегесен? Юк, братан. Минем бит хатын бар, ярамый. Ну, иң яхшы мәзәк бүгенге уенда булыр дип ышанып калабыз инде. Амин, шулай булсын. Әйдәгез егетләр, уңышлар! Егетләр, безгә бүген стрелка забивать иттеләр. Кемнәр? Чаллы. Тагын кем? Мамадыш. Анда Ленар СВОдан кайтты.
Ақтаныш! Біз аларны бүгін шешірге тиеш, шынки біз, урам! Ура! Ей, көкей қобықлары, тынышланыңыздар, нәрсе бұл? Ну, сөз пацана, қан асфальтта. Сен, Google переводчик. Елның бүтін актуаль мәзәклерін, бүтін әйбірлерін көрсеттерге ойлатығыз мені бірге олы. Әйте олайсан, едәш ойнек? Миколай. Сен нәрсе, Иштипан? Крашынар бүгін ойнамай. Қоян мұның қадар кіші тауы бітіргендері, қоян ескі киімдер тауы бітірдіңіз мұның қадар. Біз аграрныдан, біз шулай ерейбіз. Так, егітлер. Все, расход, бір дабылмай. Давай. Расход. Ғофуйтіңіз. Пацаны не извиняются. Рамиль Закиров? Мин Рамиль Закиров түгел. Мин қазір пәлті. Пәлті? Сені де елға бір-екі топырғына еске алалар мәлі. Елік сәңді жылтығы қошандыр қолған бір 100 тәнкі аятама. Yok, братан. Ол бетінде ескерген. Аның білен бәріңгі қаплайлар. Ярый, нәрсеге шықтыңсың сен? Туйды мен чушпанлар білен жүріп. Менің пацанлар білен боласым келе. Неге ертерек келмедің? Әйтен бит, туйды мен чушпанлар білен жүріп. Мен бит Татар эстрадасында едім. О, музыкант! Бізде музыкантлар жоқ еді. Но ярар алайса, айда біздің білен. Тоқта, шықмалы. Сен тұрда ишітмәдің мені? Жоқ. Ол бит Олтын барыс сатып алды. Бұл бит косяк пальте. Нәрсі соң алтын барсы? Яра, шушпанлар білен еріп тұрам пока. Яры егітлер, біздің ғафыр қойдасың. Нексе ешітмәдің міне? Ол бет ақтанышылар бән чемпион қалғаш, аның башы кетті. Кетті. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Башы кетті десің өзгермеген бет. Ғафыр, нәрсе бұл? Бұл бит хобби-хорсинг. Бұл хобби-хорсинг? Бұл хоббит-хорсинг, братан. Нәрсе дейдің? Қабыстырары, ояққа басты. Бар ширама шапке. Қалған болсан да, конечно. Яры, брат, біздің чемпионлар кубогы сенің ердем керек. Енді, егітлер, мен бит қазір қожалық. Мен бітқа корнишонлар өстірем, теге, бәлекей қиярлар. Помидоры шерри, теге, бәлекей помидорлар. Бейби картофель, мұнамның хатлы бәрінгі. Мини-пик. Мәра, мини-пик ярамайынды, білем, мини-сарық. Все-таки комплекслар қолдай ма? Айда, Ғафыр, біздің біле ойнасаң, бұл ойында күлмейшек біз. Точно ма? Әлбәтті. Слово пацана. Бақбай! Айда отырға. Біз жио, братан. Қая көрішәбізсің? Бірінші миниатюрда көрішірбіз, Райды, өзімнің күтке соқтым. Нәрсе кәметлер, башлаймыз! Бұлын шәшәкләрі сіңа бөлек етемін. Достар, біз аграрныйдан шоңқыра көз алдығызға кетіргісін шек аграрныйдан отчислят етелер. Шолымнан біріні. Бұлын шәшәкләрі сіңа бөлек етемін. Тоқталмаған шақларында қатарың. Ике мақтаншық шыбын.
Мен шундай тавыш белән эчә алам иче. Чепуха bu senin. Мен берсендә кайтып барам, 200 белән шабамны хатын балалар өйдә көтә. Всё, прикинь, монда 2 үрмә күш. Хоп, туктатмасыннар мине. Всё, говорит, превышение, прикинь. Всё, бәйли башладылар мине. Ужас. Мен әйтәм, сез чё, волки позорные. А бу нәрсә? Ну, кешеләрдән ишеткән имас. Всё, прикинь, мәйтәм, давай, взятка хотя бы берем. Всё, бер кулына, икенче кулына, мәйтәм, туйдырдыгыз, ничә кул соң сездә, минем акча бетте бит инде. Ужас. И всё, прикинь, мине 2 тәрәзә арасына ябып куйдылар яза хәдәр. Офигеть. Как говорится, от звонка до звонка. От рамки до рамки. От бзынг до бзынг. О, Рамиль, сәлам! Тағын шул липкелен тығалакты. Біз аны өзіміз арада финикады бертәбіз. Неге? Көпләр қалды инанда, көпләр. Қайсы сояғын қалдырды, қайсы қанатын. Ара, сен неше шындай довольныйсың әлі? Мен бит бәдрәфтә булдым. О, рестораннарда ереклер кімлерді? А сен матур итеп қай жиындың? Бүгін бит ош, абыстай қаршында отырып тұрасы бар. Сәлем ей! Bak balın şeşeklere sine bülek itemin Boşalmadan şaklarımda Дуслар, білесіздер, соңғы арада стрип пластика бик популяр. Шоңа көрі көз алдығызға келегіз. Стрип пластикада болған хәл. Кызларейшн бітті, кызларейшн бітті. Молодцы, кызларейшн. Бүгін мінә мындай дәріс болды, мінә мындай. Кстати, кызларейшн, бүгін мучной ашамый біз. Потому что мен аны уже аша бітірдім. Шундай шутница мен. Ага. Кстати, кызларейшн, сізді гормональный юк ма? Или бритва? А тут уйдырды бұл барада. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne. Нәрсе? Мәйтам, 19-да оты, сіздің вақыт бітті. Все, біздің вақыт. Иу, кызларейшн. Біздің вақыт де. Бұл мен айты тектоник оқытушысы. Иу, кызларейшн. Вообще-то бүгін біздің капайканы. Сен өзіңні білінді қара. Қоймында стрип, қоя пластика. Өріп жібеген пластик көрам, конечно. Как будто теплицада пожар болғанда бүтін полиэтилен бір жерге әліп түшкен. Нәрсе дейдің? Нәрсе дейді ол низкий брейк? Айда, бұл дейін неше сөз айттың, аддышқың башланды бітінде, ялай. Сөндір әлі! Қазір мен сіңа көрсетем нәрсе ол стрип, пластика. Club go up like a rocket when I enter, I'm on top. When I enter, class stops. When I enter, tongues drop. DJ gon' play my song. If he don't, he'll stop. He no want my jelly stop. When it stop, no pop, no bottles, no shots, no cash. So get it hot, like Arizona in the summer. Why not? If we get too hot, we take it off. Like them cuffs real high, that bass real low. Крошка. А крошка? Сенің үшін нәрседе? А бұл нәрсе сенің? Мойын. Мойын? Көргенім yok еді. А қоя сен аны аласың? Ансы мұхим түгіл ма тұрым? Білесің, мен саған нәрсе айтасы келе? Мен де стрип пластика яратам. She to walk it down, Miss VIP, standing on the couch, spotlight, strobe lights, all night I live a good life. Follow me if you wanna be a boss life.
Һәм шушы биюдән соң алар гел бергә калдылар. Дубайга киттеләр. Һәм 10 меңгә путевкалар сата башладылар. Bak balın şeşeklere sine büyük giderim. Tosalmadan şaplarında katarını güderim. Bak balın Әкәмәт, сіз біз бір сүзсіз чемпионнар. Әфәрин. Яхшы, сезгә дә тоелдымы? Буларның икесенә хатын табырга кирәк икәнлеген. Әкәмәт, әйдәгез жюри, туйга 50 мең җыешыйк инде. Әкәмәт, бусы нормальный, бусы сәламәт. Рәхмәт. bak balın şeşeklere sine büyük giderim. Әкәмәт. Сіз неше тапқыр чемпионнар кубогында жеңдіңіз? 2. Ул 2 тапқыр болды. Бүгін 3-шісі. Так, жюри ағзалары. Интрига. Нинди баллар, нинди смайлар көтерер мекен бірдің жюри ағзалары. Әлбәттә, барлық жюри ағзалары да күлә тұрған смайл көтерділер. Бірнеше сөз әйтесіз ме, или... Айда. Шәкүр. Концертта бұлай болмасын, ярымы? Ойын дәуірінде бары тек бір ой баштайды. Вы что творите вообще? Сіз не шлейсіз ол? Әфәрин, жамағат, бұлай мұндай ләззат алғаны жоқ еді. Бұлды ма? Рәхмәт жюри ағзалар. Юқ, Мен хәтта 5 плюс деп көйді бұны. Чөнки чемпионнар, алар чемпионнар. Илнар Сайфиев. Әфәрин. Рәхмәт. Рәхмәт и Айваз. Менә бұл ойынға қадар, бәлки қайбір тамашашылар, отырушылар сұрап берген, не үшін Айваз моңсу смайл қойды, не үшін Айваз күле тұрған смайл қойылды, дұрыстыр елмая тұрған смайл. Менә шушы шығышқа инде ең юғары балны қойғаннан соң аңлашылғандыр. Не үшін шундай баллар қойылып барылғаны. Молодцы егетлер. Рәхмәт Айваз. Рәхмәт Әкәмәт. Безнең Telegram каналга язылыгыз. Әйдә Шояр каналы Татар лигасын яратучы кешеләр өчен. Тулы тапшырулар, кыска үзүкләр, афишалар, хәбәрләр, приколлар барысы да монда булачак. QR-код экранда. Язылдыгызмы? Дәвам итәбез. Казан дәүләт аграр университетыннан, шулай ук Казан Style такымы каршы алыгыз. Легендар командаларының тоғын бірісі. Олар бүгін көп, егетлер. Казан Style деп аталасы. Неге Style? Татарша колоритка тәжбәрді. Біз бетінде аграрныйдан. Анда бүтіне бір татарша. Біздің хаттан рус тілі татарша оқытыла еді. Бүгін сіздің білән прилагательнар үтәбіз деп енді. Шындай рақсетті. Профессиональный акцент үйреніп тұрған фәннәр бар еді біздің. Татарша ишетілер үшін. Молодцы, егетлер. Қарағыз әлі. Күптен... Маласы. Аңладым. Күптен сәхнәдә шығыш ясағанығыз жоқ. Неше ел? 8 ел. КВН форматында 8 ел. 8 ел. Ұныттығызмы? Сағындығызмы? Сағындығыз. Ұнытмадығыз. Әйдәгіз сөйлегіз олайса бірер нәрсе. Чемпион болғаны сөйлей алабыз, бірінші тапқыр. Әйдәгіз қызық, біздің томашашы көрмәгәндір дә жаны. Әйдәгіз сөйлегіз. Біздің бетінде аграрный әсәбен айырылып тұра, біздің де жанатарлар, өзі біздіңкілер үшін енді үзөлер еді енді, міне, жырталар еді, бәдірият енді, міне. Біз жеңіп қайттық, біз енді арған, күні бойы КВНда бетінде қайтып кірдік, машина бәкелі тоқтадық, үй шонда орамға шықтық, әпшаға кірге енді тулай тұраққа. Үй тегінде тулай тұрақ біз шындай пообразный тұра, екі яқтан балконнан бүтін егітлер, қыздар бүтісі терезеге шықтылар да, темір тәлінкелер білен Казан Style, дүң-дүң-дүң кетірелер енді. Бұларына билетлар жетмеген енді. Мен де қатырлейм, машинадан шыққанда
қойын өсіп отыра енді һәм қойын башында кішілер отыра мен шулай ойлап қара алар үшін бәлки ул сайысқаннар булгандыр егетлер Йолдызлар шикелле хис иттек үзебезне. Вообще. Акбарс чемпион калганда да былай кеше сөйнмәгән иде әйе. Анар ахырда жәл үтте вакыт. Кабатлыйбыз кабаттан ул хатирәләрне әйе. Бүген дә искә төшереп алырга кирәк булачак шушы мизгелләрне. Тулай торакта тормасак та бүген кайтып киләбез шунда. Кайтабыз. Тәлинкәләрне әзерләгез. Балкон гүр киләчәк бүген. Димәк, сез бүген чемпион исемен яулашасыз. Без аны яуладык инде. Без кубокны алабыз хәзер. Чемпионнар кубогын яулыйсыз. Алла берсә. Әйдәгез егетләр, уңышлар. Молодцы. Молодцы. Әйдәгез. Казан стайл. Let's go. Казан, каршы ал, улар кабат монда. 8 ел уенсыз жюри тора алда. Молодец, красавчик, сәхнәне кыздыра. Казан стайл, кабат без уенда. Ак күлмәк кидем, шәп пиджак кидем, тәхәрәтемдә бар. Яшь идек, юләр идек, тик хәзер хатыннар бар. 8 ел без уенсыз, без бераз таушалган. Җәвид абый, гына партаймаган. Казан Җәмәгать, бу сәхнәгә 8 ел менгән юк иде бит инде җәмәгать. Аграрныйны бетергәннән бирле. Җәмәгать, аграрныйны бетерүгә безгә менә шушындый Рәисовский киемнәр бүләк иттеләр. Миннеханов стайл. Да. Синең каясың? Мин хабан укыйм, егетләр. Дамир, әйдә башка бер турыдан сөйләшеп алабыз. Без 8 ел күрешмәдек, әйме. Кемдән инде яңалык? Сөйләп җибәрегез әле, егетләр. Мәсәлән, мин универдан соң инде Татар радиосына диджей булып эшләдем. Аннан мине Айваз Сагыр куып чыгарды. Кстати, мин тоже Татар радиосында эшләдем. Мине дә Айваз җибәрде. Мин дә Татар радиосында эшләдем. Мин дә киттем Айваз киткәч. Минем кызым туды. При чем монда Айваз? Надеюсь, ни при чем. Егетләр, без бит инде все-таки теге лигадагы иң җырлый торган команда. Бәлки бардыр, бер инде актуальный җыр. Бар. Шикарный җыр. Туй пиджагы кигән егет, көнләшеп тә үләрлек. Кем уйлаган иләнер дип, Винарис ил егет. Да. Егетләр, миндә дә бар бер җыр. Мәхәббәт турында. Әйдә. Нервыны ашамый торган, таптым әле бер хатын, ләкин кичен йоклаганда ялгыш тиштем аягын. Мин сине яматам кабартам. Тукта, дижисең. Сәхнәдә шундый җырны җырлыйлармы димен инде? Нормально ич инде. Между прочим, яхшы җырладың. Әйбәт. Кстати, син кай ярдән без уйнаганда? Мин бит ни? Звукта утырдым. Мин бит Libra, рэпер, рэперлар бит инде кайда да булса утырга тиеш. Әйдә, Лайса, теге үзеңнең иң танылган бер җырыңны әйдә. Давай. Әйдә. Терегә тавышыңны, дуярга сулышыңны, хәтта жәлләмәс идем язмышымны. Булды. Син хәзер кунакларның вообще башларын бута бетердең бит. Кем бу, нәрсә бу, ничек килеп лекте бу? Шәкүр, ярый концертка яңадан чыктың, ярый сәхнәгә мендең әле. Рәхмәт сиңа, яме Шәкүр. Инде Фәннур, кара әле, син безнең командадагы иң узыны, име? Шуңа күрә дә, кара әле, кубок күренә монда. Күренә! Казан стайл киттек! Тегедек! Башлап җибәрәбезме? Күз алдына китерегез фокусник әби ашта сәдака өлеше. Әйдәгез хәзер әзрәк кенә үткән елларга кайтып килик. Күз алдына китерегез Шәкүрнең әнисе аңа бишек җыры башкара. Улым, ят әйдә, ят. Мин сиңа хәзер бишек җыры җырлыйм.
Алысы, қорасы, кешесі, отасы, онасы, баласы, қолмасын, қорасы, қолмасын, қора топ. Құларыңны қотырақ шоп, ешлік играхат шоп. Құларыңны қотырақ шоп. Тыныштық бәткем. Нәрсе дейірге керек? Йоу, тыныштық нига. Нига түгел, ниге. Слово пацана деп аталған яңа сериалны қарағаннан соң көп кенә иратлар илһамланып үзләренең балаларына 90-нчы еллар турында сөйли башлады. Короче, онларың еме, нәрсе болды? Мен өзім бір өзім басып тұрам, кольцо янында еме. Міне, басып тұрам шулай еме. Қарым, оң яқтан келе чайниклар еме. Бүтісі меңа қарап келе. Бір яқтан қарым, хадишка полностью меңа келе. Қарым, ортада телестудия бүтінісі меңа қарап келелер. Әмі метінде қушамат менің парадист еме, ол вақытта. Шығып бастым, құлымы көтердім де, мен айтам, яшынарыға, екен яшынарыға, ерекені жәлелемейші. Меңа бірсі шаңғырт құлаққа. Мен айтам, мен сәзіне ешетмем. Шуынан соң бірсі шаңғырт көзге. Мен айтам, мен сәзіне көрмем. Шуынан соң бірсі келдейме, қолы білән мен бүйі бауырғайме. Дүңгір түйе. Мен айтам, құлар, қоя құлар. Мен айтам, шуынан созылып яттым, мені изәлер бүтіні сөйме. Мен айтам, мен сізден кетем. Мен айтам, мен сізіне тоймайым. Шуынан соң бірсі гөуделесі келді, мені Хабиб шекілі мұйын әлектіріп алды, удушайшыйме. Буа, мен айтам, мен сізден кетем. Мен айтам, кетем. Ей, шушпанлар ашарға піштайдегіз. Міне, әнейгіз бә, мен шу айтып таныштық. Яр ері шоғыды келі, вообще байылы шөңшені бәді. Хөрмәтле достлар, көптән түгел генә әниләр бәйрәме булып узды. Шуңа күрә үзебезнең соңгы җырыбызны без нәкъ аларга багышларбыз. Минем әни, иң уңганы, иң матуры, борчылучы. WhatsApp'та да иртән иртүк чәчәкләрне җибәрүче. Иртә таңнан ВКонтактеда ул утырмый сыер сава. Ул гына модный тишек чалбарга мин йоклаганда ямау сала. Ни иң бөек кеше горур әйтәбез без бу сезне. Хәтта курыксак, шаккатсак та без тамакны ярып анаңны дибез. Ятар китте гайнама. Хәзер хакын әни сорамый, үзе дә биреп торгалый. Савыт саба миңа юдырмый, маникюр минем диеп утырмый. Кирәк түгел маржа килен, сельсовет кызы менә дигән. Ни дип әйтик икән соң бу җырдан соң? Хатынығыз әнейгізге ұшасын. Қадірлі әнейлеріміз, рәхмәт сізге барысы үшінде, рәхмәт бізге дұрыс тәрбие бергенігіз үшін. Бізді ең мұхимі, шушындай матур тұрмыш бергенігіз үшін. Қадірлі әнейлер, бик зор рәхмәт сізге. Хәмиді Татар лигісі, рәхмәт сізге шушындай матур мезгіллер үшін. Матур балашақ үшін, хәминде әлбәтті тамашашы. Рәхмәт сізге болғанығыз үшін. Қазан Стайл КВН командасы, тағам бір 8 жылға. Пока! Yok, alып кетпе, меңа керек ол әйбет әйбір. Жирге де керек түгіл. Қазаны Стайл! Қазаны Стайл! Шыннапта 8 ел сәхнәдә тұрмадылар. 8 ел шығыш жасамадығыз. 8 ел ғыммен юмор язмадығыз. Көбігіз, дейме?
Biz sizin bilen söyleşem, aralasham, jüri a'zalari o'ylasin deb. Siz o'yladingizmi jüri a'zalari? Hazırmı? Ha, hazır bulsanız aydegiz. Netijeler: Kule Ramil, Kule Shakur, Kule Ilnar, Kule Javit abi ham, Kule Oyvas. Теге сұрауға ашықлық қана кіртіп бітірейік мүмкін болса, үсті қалмасын Дамир. Менің қыздың исімі Ғазиза, сенікі кім? Ғазиза шунан қорқам, Айваз. Болды. Ашықлық кірді. Ике Ғазиза демек. Дамир. Мүмкін ме бірнеше генә кәлиме сөз? Әйе, Javit абый. Жігітлер, бек зор рахмет. Менә алда команда шул кадәр шығыш жасадымы? Мен әйтәм, бу командадан шыққан командаға нык ауыр булачак дип уйлаганым, Аллага шүкір. Чөнки эстрадада шулай. Теге мен инде мәзәкче буларак юмористик концертларда, әгәр дә синең юморың әйбәтрәк булса, теге слабырак юмор сөйләүчеләр синнән алдарак чыгыш ясап калалар. Чөнки яхшы юмордан чыгып, юмор сөйләү бик авыр. Менә сезнең бу яктан бер кимчилегез дә юк. Hem barğızda muzikальный. Şunun için soruyorum rahmet. 8 yıl, değil mi? Jırlamadılar. Şunday pauzadan soň, mına bugün yaş yigitlerçe matur etip, eli siz başka komandalarga eli Allah'a şükür siz karşı oturulup şuna göre uğuşlar, alkışlar. Rahmet Javit abi. Shakur, isteme bu komanda. Sen bir jüride oturaydın. Elbette. Shakur ayda. Benim bir sırau yigitlerge siz Ayvaz'ını kişirdiniz mi indi, yok mu? Afı ettiniz mi? Damir gına kişirdi. Upkagız kalmadı mı? Yaxşı smile көтерді. Болды mu? Biz теге честный ойын үшін. Рахмет Айваз. Но менде точно упка yok уже. Buldu mu? Jüri a'zalarına rahmet. Qozon Style. Qarşı alığız. Selamlау beygisin tamamlay. Şallı şəhərindən, Yar Şallı şəhərindən Kampi. Минем янымда легендар Кампи командасы. Исәнмесез егетләр? 10 ел сезне күрмәдем. Кая булдыгыз сез? Анда монда тегеләй булай, туда-сюда, то-сюда. Яра егетләр, 10 ел сәхнәдә булмадыгыз. Сагындыгызмы? Әлбәттә, сагындык. Шуңа килдек тә инде без, имәл. 10 ел сәхнәдә булмадыгыз, сагынып килгәнсез. Менә уйнаган вакытта, КВН уйнаган вакытта, гомумән кызыклы хәлләр булгандыр. Берәр хәтирәгезне искә төшерегез әле. Бар шундый хәтирә, бер вакытны без фестивальгә барганда Сочи шәһәренә поезд белән туктадык Волгоград тукталышына. Һәм инде барыбыз да кибеткә китте, әйберләр аларга ошарга нигә. Һәм инде бер участник безнең команданың тоже кибеткә барып, biz инде поездга кабат кайтып, соңга калды шул поездга. Без аның соңга калганын күреп тә бардык. Чөнки аны проводник менә әйттереп, тибеп, ишеген ябып китте һәм ул такси белән барып җитте Сочига. Бүген ул юк. Бүген һәм шуны кайтарыр өчен кире кабат шаллыга безгә бүген акча җиңәргә кирәк. Менә шундый мотивация, яры егетләр, әйдәгез, уңышлар. Алга! Без булдык. Kampi КВН командасы, исәнмесез? Ношар егетләр татар регисына кайтты, исәнмесез? Әйе, ул без, өйдә кунаклар булса да, трусыйдан гына йөрибез. Әйе, ул безнең өчен дию пәрие, әллә нинди француз футболисты. Әйе, ул без идек, шул 12 кыз белән.
10 ел татарлыгысында уйнамады һәм монда бер нәрсә дә үзгәрмәде. Шәкүр жюрида, Ленар Мамадыш сәхнәдә, Рамил Акзеев һаманда татар телен өйрәнмәгән. Начар малай, юкулыңа начар. Начар малайлар һаманда сәхнәдә. Нәрсә егетләр, әзерме? 10 ел элексиме? Башлап җибәрәбез. Татар һәм башкорт очрашуы. Исәнмесез? Психбольницада булган хәл. Нәрсә булды аның белән? Менә үзегез карагыз. Җиләкләр ашыйбыз, җиләкләр! Чистым трудом зарабатываю! Һәрбер кешенең менә шушындай дусты бар. Вот, минем бер темка бар, әйме. Ашабыз әгерҗедә, шаурмешка, әйме. Анда сатабыз закрытый пицца, AirPods китайский, әйме. Һәм носки. О, әйбәт фикер. Әлек син нәрсә эшләдең? Честным трудом зарабатывал! Интим заводның проходноенда булган хәл. Яра, сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз, Лейсан, тәмле төшләр. Мин бүген йокламыйм. Дәвам итәбез. Татар авылына шигәннәр килде. Шигәннәр! Апа! Апа! Вы прокляты, апа! Я вас могу вылечить, апа! А меня можешь вылечить, җиләкләр! Әби сарайда кентавр осрый. Аяклар арды. Мишка! Бүген нәрсә ашыйсың? Ну, том ям булса әйбәт булыр иде. Том ям сөйләнмә инде, мә. Фураш аша. Әби, бабай кайда ул? Бабай, бүтән синең янга килми. Ул сиңа кергән саен сез эчәсез дә, ул сиңа атланып, "Ехей!" дип авыл буенча шау бирисез. Булган инде. Влад, кентаврлар буламысың? Илнар безнең военкомат излейди. Алайса ярай. Тавыклар гаиләсендә. Тә хотын, без икебез дә, ок тавык. Каян чыкты безнең гаиләдә? Күрен, күкәй! Сәлам күрше! Сәлам күрше! Рафис Сухма ул импортный бройлер! Дуслар, гадәти безнең татар мәктәпләрендә рус теле дәресләрен менә шушындый укытучы алып бара. Ну просто звонок не работает. Салам алейкум, здравствуйте. Я Зульфия Учительевна. Преподаватель русский языкой. Исәнмесез? На русский языкой. Здравствуйте. Совместительно. Я преподаватель татарского, индонезийского, французского и японского языков. Ямити кудасай. Именно. Первая тема «Золотой века». Сразу же вопрос, кто Пушкин написал? Пушкина кто написал? Простой вопрос. 2 человека. Пушкина кто? Александр и Сергей. Правильно. Зульфия Учительевна, можно зайти сделать? Почему опоздать сделал? Я будильник ставить делал, Айме. Потом спать лег, будильник мне с утра звонит. Я говорю, будильник не звонит еще, я же спать хочу. Но потом в школу пришел. Отличник. Мой любимчик. Улым, заходи, ложись. Следующий вопрос английский языкой. How?
Мағағат! Спалился, Кумысович! Трудовик, ты что тут делаешь? Иди отсюда! Зульфия Учительевна, можно 2 мальчиков покрепче? Ты мне предыдущих верни! У меня класс из-за тебя из 2 человек! Алкаш! Олам оқығаны ярамы? Алименты плати! Я, между прочим, учитель Бога! Может, учитель года? Шайхуддинов, сенің айнен отпускқа кеткен ме? Все, завтра ко мне домой отца, давай. Мэр! Кто сказал мэр? Мэра Казани знаете? Мэра Казани знаете? Мэр это кто такой вообще, знаете? Мэр это мужчина! Это экстаз Раитович! О, звонок! Это не звонок! Вот это звонок. Достар, менә сіз ойлайсыздар, ни үшін біз сіздің яныңызға қонаққа келдік? Білесіз, менә 10 ел элек біз менә шушы сәхнәдән олы юлға шығып кеттік. Һәм һәрбер кеше вакыт узгач хыялына үзенең туган өенә кайтырга. Кампи КВН командасы без бүген кунакта түгел, без бүген өйдә. Безне тарта, үзенә таба башкала. Зур шәһәрнең яктылыгы күзләре безне алдата. Яшь йолдызлар тора бүген менә бу сәхнәдә. Шулман буйларыннан сәламли барыгызны да. Без үзебез килмәдек, безне вакыт сайлады. Ноябрь кыш урамда, Шулпан концертлар залы, йөрәгебез утта яна сезнең өчен шалыдан. Кампи КВН командасы, рәхмәт дуслар. Молодцы, егетлер, молодцы. Мен өзім кампида ойнадым, кампида оқыдым, шуңа көрә. Молодцы, кампи! Молодцы, егетлер. Мұны барыбір кисәбіз бит. Так, жюри әгъзаларына қарыйбыз, әлбәттә, сездән көтәбез смайлар. Күлі біздің Рамил, күлі... Барысы да күлі! Барысы да күлі әтірған смайл көтәрділер. Бір... Рамил. Кампишниклар. Бір неше сөз, бәлкім. Шәкур, әйді. Сен білесің оларыны? Мында, тігі, ностальгический музыка қойырға. Ностальжи. Бик зур рахмет. Минем иң яратқан командамны шақырғаныңыз үшін. Бола биттігі, һәрбір кіші тұрмышында бірінші мәхәббәті. Менә Кампи менә бұл составта минем Әйдә Шаяртның бірінші мәхәббәтім һәм алыштырғысыз мәхәббәтім. Мен сізді яратам егеттер, һәм бұл составта күрергә шатман. Һәм рәхмәт теге элеккеге вакытларга шул юморны бүгенге көнгә китереп, менә шундый атмосферага күнгәнегез өчен. Бик зур рәхмәт егетләр, афәрин. Рәхмәт Шәкур, Җәвит абый. Бик зур рәхмәт егетләр. Менә шундый чыгышлар булаймы? Менә битмәсе ярар, битмәсе тагын булсын, менә шулай карап утырдык. Менә шулкай рәхәт булды. Мин бер генә нәрсәгә үземне тиргәп утырам. Мен әйтәм, 10 ел элек чыгышларыгызны караган булсам, миннән дә бәхетле кеше булмас иде. Шул кадәр ул вакытта да шулай булгансыздыр, ут булгансыздыр. Шулаймы? Шулай. Җәвит абый, шулай ук ябыграк һәм сакалсыз иделәр. Рамил Актив. Кампи. Кампи. Кампи, чемпион. Әйе, мин үзем дә Кампидан, без монда олтык кампишник, олтык КВНщик басып торабыз. Әйе, әлбәттә. Һәм инде беләсезме, соғындырдыгыз дуслар, соғындырдыгыз. Менә Казан стайлны карадым, теге ностальгия белән, сезнең дәген карадым, рәхәтләнеп ностальгия белән. Чөнки әлбәттә Кампи юморы ул икенче төрле. Ул менә теге аграрныйларның юморы көчле. Ләкин менә Кампиның шалы юморы ул икенче төрле, ул динамичный, ул тиз һәм тиз нокта куя торган теге панчлар бик мощный, бик көлке. Ну, Кентавр сарайда, реально, Кентавр сарайда мин чуть көлеп үлмәдем яңа гына.
Кентавр үшін отдельный зур рахмет. Алқышлайбыз кампиларны. Бик зур рахмет. Бик шот сізні көрген мұнда. Болды ма сөздер? Рахмет жюри ағзалары. Кампи! Яршалла! Так, егіттер, сіз Ирак кетмегіз. Шүнки біз қазір олқышлап әлбәтті. Барлық тоқымларны шоқырабыз сәхнеге. Хәм көшебіз икінші бәйгеге. Қаршы алығыз! Тоқымлар сәхнеге! Так, дуслар, бізге стойка керек болашақ. Бір, яки икі стойка керек микрофонлар білен. Біз енді тәмәріз бәйгісіне көшебіз. Бәлки бірнеше елдан мен тәмәріз сөзін меңа аны тәржіме етірге де керек болмас. Тәмәріз разминка, яғни импровизация. Барығызда білесіздер, тәмәріз. Бірінші тәмәрізні біз музыкаль тәмәріз деп отадық. Хәм ол музыкаль тәмәрізні башқарыр үшін меңа бүтін зал керек. Бүтін зал керек. Жырларға yoratасыз мы? Кім жырларға yorata? Алқыштағыз әлі? Так. Кім шынап айт, кім жырлы білмей? Алқыштағыз әлі? Причем шылық кішілер алқышлы. Ярый, білесіз мені шық етебіз? Мен сізге бір жырны айтем, біргелешіп жырлыйбыз. Командалар шығып, шул жырны қызықлы иттіріп девам етірге тиеш. Ярый ма? Жүндерек стойка үйік мұдыслар? Или мұне бұлай бітіріледі. Так, оңладығыз ма? Әйдегі стоғын бір тапқыр. Манда қойым әлім. Біз бірге жырлыйбыз. Тоқымлар шығып микрофон янына бұ жырны нешікті қызықлы иттіріп девам етірге тамамларға тиеш. Ярый ма? Әлбәтте енді біз қар шыққан сайын ол жырны жырлыйбыз. Әзір ме? Әзір ме? Әйдегіз бірінші жырдан башлыйбыз. Так, бірінші жыр, ну... Міне шундай жыр болсын, әйдегіз. Мен сені шундай сағындым. Барығызда білесіз де? Білесіз ме? Әйдегіз, 3-4 дейм, жырлыйбыз. Башта репетиция егітлер. Сіз ойлағыз бік. Репетиция. 3-4. Мен сені шундай сағындым. Все болды. Башығына. Мен сені шундай сағындым. Әйдегіз. 3-4. Озақстанға қоштың түгі күзні. Әкемет. 3-4. Кампи КВН командасы. Рахмет. Хәм Оқтаныш. 3-4. Біз сізні шундай сағынмадық. Шошы, сағындық. Молодцы, рахмет. Девам етебіз. Қазан стайл. 3-4. $30 сом болған доллар. Ол шақта как раз 30 сом тұрайды ол. Ну, барығызда білес, 5 бармақ. 3-4. Рахмет. Рахмет. Әкемет. Ғафур айда. Ғафур үшін айдағыз. Күшлірек жырлыбыз, әрі ме? 3-4. Қайсығыздар фальшивит? Шәкүр сен мұсың? Әйдәгіз, көшәбіз екінші жырға, ярай ма? Тоғын жырлар бар бет, әйдәгіз. Әйдә, сондуғаш өтәсін тілегімді, ярай ма? Башта репетиция. 3-4. Әйдә, сондуғаш өтәсін тілегімді. О, молодцы. Волюме берерге бола ма? Тоғында қышқырыбырақ жырлай аласыз ма? Сен ұрттан олай шықма.
Әйдәгіз, 3, 4. Таптамағыз, хиш ярамый, анда қиярлар үсә. Рәхмәт, бұл біздің әкәмәт еді. Так. Ленар, Мамадыш, 3, 4. Үтейм. 3, 4. Әйдә, сандуғаш. Әйдә сандуғаш. 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 Кетме. Сандуғаш. Тағын бір тапқыр. 3, 4. Келесі жыр Рамил Агдеев турында. Ярар. Білесіз мұл жырны? Әйдәгіз. 3, 4. Әйдә, сандуғаш. Шешіп жибәр әлі син Рамил минем татар тілләрімні. Рәхмәт, кампи. Сіз бір артылы үйрейсіз. 3, 4. Әйдә, сандуғаш. Сатып алали, пожалуйста, менің жиләкләрімні. Уйдырдың енді жиләкләрің білән. Оқтаныш. Әйдәгіз. 3, 4. Әйдә, сандуғаш. Кірмеді ма? Әрі басайы. Нәрсе болды бұл егіттер? Нәрсе болды? Сбой в программе. Файл. Әкәмәт. 3, 4. Әйдә, сандуғаш. Хам қойтарып жібер, мұна боқтанышларына, мәзәклер язырға үйнәсінер, келдерлер. Рәхмәт, Файл. Әйдәгіз. Хам файлны команда белән обсуждайтмыйча чыгып йөри алайсың. Рәхмәт, әкәмәт. Барығыз да білесіз, частушкалар бар шунда, дейме? Әнә килә автомобиль, білесіз бит? Менә шунда частушка, әнә килә автомобиль, төягәннәр. Нәрсә булсын? Әйдәгез, хәзер. Вот. Мунчала булды бит инде ул. Яңа сүз булсын. Җимешләр. Чиләкләр. Җиләкләр. Әйдә, һәрбер командасы үзе уйлап тапсын ул сүзне. Әйдә. Так, әйдәгез, әнә килә автомобиль төягәннәр целлофан булсын, ярымы? Салафан. Җырлыйбызмы? Әнә килә Әнә килә. Какой әнә килә? Все? Хәзер бергә әйдәгез. 3, 4. Әнә килә автомобиль. Определились, ярарлася. Определились, әйем. Фредди Меркури. Младший. Маленький, я бы сказал. Әйдәгіз. 3, 4. Әнә килә автомобиль. Бүгінгі аштан соң қуян күштен әші қалған. Әйдәгіз келесі жырға көшік, и ұнытабыз барысында. Бик матур мұңлы жыр, үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Менә шунда туктыйбыз, ярыймы? Үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Әзерме? 3, 4. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Дуңгыз итен соттым күршегә. 3, 4. Үпкәләсәң. Вообще сүзсіз шыға башладылар просто. Молодцы. 3, 4. Бу разминка болды бір бәлә. 3, 4.
бу җырны белми. Шуңа үпкәләде бугай. Ленар әйдә тагын бер тапкыр. 3, 4. Үп. Киләсе җырга күшик әйдә. Лучше. Әйдә. 3, 4. Үп. Но син кеше түгел, просто шүмәлә. Һәм әйдә соңгы җавап булсын. 3, 4. Үп. Ла 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 ла. Соңгы, ну ярар. Соңгы җавап, ярыймы? Ярый. 3, 4. Үп. Ленар, син бүтән эчмисең мәллә. Все, соңгы. Соңгы җавап. Все, рәхмәт токымнарга. Так, әйдәге смайларга күшик. Минемчә хәзер менә нәмдә кырыйга куйык. Вакыт чыгына. Менә булай. Мин сул яктан башлыйм, ярыймы? Токымнарны атыйм, сез инде әлбәттә смайларны күтәрегез. Беренче тәмәрис бәйгесе өчен, җырлы тәмәрис бәйгесе өчен Актаныш, Нәмәкәй. Көлә Илнар, Йылмая, Җәвит абый, Йылмая, Шәкүр, Йылмая, Рамил һәм Моңсулана Айваз. Так, дәвам итәбез. Киләсе токым 5 бармак һәм керәшеннәр. 5 бармак. Барлык жюри әгъзалары да көлә торган смайл күтәрде. Киләсе токым Әкәмәт. Рамил көлә, Шәкүр көлә, Көлә Илнар, Йылмая, Җәвит абый һәм Йылмая Айваз. Киләсе токым Казан Стайл. Көлә Шәкүр, Йылмая Рамил, Йылмая Җәвит абый, Көлә Илнар һәм Йылмая Айваз. Так, һәм Кампи. Көлә Рамил, Көлә Шәкүр, Көлә Җәвит абый, Көлә Илнар һәм Йылмая Айваз. Рәхмәт, менә шундый нәтиҗәләр, алкышлар токымнарга, молодцы. Юк, әйдәгез булай, токымнар. Алкышлар залга, зур рәхмәт сезгә. Бик моңлы җырладыгыз, шуннан да. Так, хәзер, кадерле тамашачы, без күчәбез 3нче бәйгегә, ул да булса шулай ук тәмәрис. Ләкин бу тәмәрис бәйгесендә жюри әгъзалары бер артлы сәхнәгә чыгып, реквизит, тиешле реквизитны алып, төрле халәткә керәчәк. Уенчылар яки токымнар әлеге халәттән мәзәк табырга тиеш. Аңладыгыз, әйме? Аңлашылдымы? Әйдәгез башлыйбыз. Беренче булып сәхнәгә чакырам мин. Кемне чакырыйм? Әйдә, Рамил, синнән башлык. Син юморист буларак, комедийщик буларак, чемпион буларак беренче булып сәхнәгә менәсең. Микрофонны калдыр. Монда бар микрофоннар. Баршалыгыз, Рамил Агдеев. Так, әйдәгез, тагын бер тапкыр. Рамил, син хәзер слово пацана киносындагы персонаж. Так. Гопник дип әйтимме, пацан дип әйтимме, районда яшәүче егет, пацан. Синең сүзең бик кыска. Чё хотел? Чё хотел? Һәрбер чыгучы сиңа җавап кайтарырга тиеш. Әйдә, Рамил. Чё хотел? Җәвит абыйның баш ваткычын алып килдегез. Рәхмәт, Кампи. Җәвит абый. Казан Стайл. Чё хотел? Все, татар теленә әйбәт, все. Вот. Рәхмәт, Әкәмәт. Чё хотел? Монда кара әле. Монда әрсез дип язылган. Син аты сүзне белмисең дә бит, братан. Әрсез. Әрсез это жвачка, бро, әйдә. Серьезно? Долго жуется, который. Мамадыш. Куркаманнан. Чё хотел?
Öpkelesen eyde öpkele. А что такое калясang? Это эрсиз. Да, Синонимы, что ли? Ну. Ясно. Здорово. Че хотел? Чистотел, а что, бармусу? Свой пацан. Рахмет, Акаме. Здорово. Че хотел? Вилку в глаз. А, ты уже выбрал. Че хотели? Зурак бюджет. Ленар, менің мәтейні қайтарып қойырсың енді бүгін, яма? Рахмет, рахмет, Оқтаныш, рахмет, Акамет. Да, қайтарабыз реквизитні. Тұтығыз, мәгіз. Микрофонны алып кетме, мен де гіне қолдыры. Келесі жюри ағзасын шоқырам, сәхнеге шыға біздің Илнар Сейфиев. Илнар... Так, Илнар, мынамда отырығыз, айдағыз, отырығыз. Бұтағын шықты. Так, Илнар, сөздеріңіз де болашақ бит сіздің. Ойнарға керек түгіл, сөз гіне болашақ, микрофонны берем. Сөздер бик ғади. Тизден менің концерт. Тиз істе қолдырасыз да? Так, сөндер, yok. Раз, два, три. Міне бітішлей. Қабатларға керек. Тизден менің концерт. Тизден менің концерт. Нинди жырлым мекен? Нинди жырлым мекен? Қазір гитара, оннары Дубайға. Илнар Сейфиуллин. Илнар Сейфиуллин да. Қайда? Тизден менің концерт. Нинди жырлым мекен? Өзіңізнікен. Қазаны стайл. Тизден менің концерт. Нинди жырлым мекен? Сіздің шоу қадар көп штөл ол жырларыңыз. Біреу күні? Тизден менің концерт. Нинди жырлым мекен? I wanna what you good about me. I wanna do R&B, R&B. You got a coast to KZ. Kirama PIMP. Анықы түгіл бітті. Тизден менің концерт. Тизден менің концерт. Нинди жырлым мекен? Мына кеше проспектта жырлап тұрайғыз метрода. Мына шынсын. Кампи. Тизден менің концерт. Нинди жырлым мекен? Яруски! Қазір бүтін жерде жырлылар аны. Тизден менің концерт. Нинди жырлым мекен? Вы знаете, вообще я не парюсь. Любую песню беру и пою вообще. Элвин Грейға пародия болды бұл. Тизден менің концерт. Нинди жырлым мекен? А я татарский, всем владом назло. Рахмет, рахмет, Илнар, зу рахмет. Микрофон, реквизит. Алқышлар, Илнар Сейфиев. Так, Шакур. Айда, Шакур. Come on. Метод, сенің сөздерің бик ғади. Ну, доктор, нинди диагноз қойдыңыз? Ну, доктор, нинди диагноз қоясыз? Йо, бұл грипп, бро. Рахмет, Оқтаныш. Акамет. Акамет, иә? Ну, доктор, нинди диагноз қоясыз? Нәрсе деп айтам енді. Бір 20 ел өліп барайғыз, мына тіріліп патшасыз қазір, айбат. Ленар айда, Мамадыш. Ну, доктор, нинди диагноз қоясыз? Сіздің бір бәлекейгіне проблема бар. Рахмет, Ленар. Айдағыз, Акамет. Ну, доктор, нинди диагноз қоясыз? Ну, мұнда ожирение енді. Ну, доктор, нинди диагноз қоясыз? Қауит Шакиров. Ғафу етіңіз, пожалуйста.
Ул ишетмәде сине. Әйдәгез. Ну, доктор, нинди диагноз қоясыз? Мен сиңа лучше концерт қоям. Рәхмәт, әйдәгез моның белән тәмамлыйбыз. Все булды бит. Шәкур! Рәхмәт! Дәвам итәбез. Сәхнәгә чакырам Айваз Садыров. Айваз, кисәтеп куям. Сәлам, Айваз. Кисәтеп куям. Юк, сиңа микрофон кирәк түгел. Юк, кая киттең? Тукта. Микрофонсыз роль синде. Сүзсез. Ниһаят сүзсез. Юк. Реквизит студию. Әйдә. Әлбит, кир алдынан былай итте. Синдром башланды уже, все, узын чәчләр синдромы. Син, Айваз, просто менә былай басып торасың. Ну, голосовать итеп. Машина туктатасың. Бер нәрсә дә күтәрмә, син әйбәт кыз. Егетләр, нормальный кыз. Пожалуйста, ярымы? Шаллы кызы, шаллы кызы. Әйдә. Гүмбә күмпендән. Все, рәхмәт. Дәвам итәбез. Аның микрофоны юк. Киттек. Кампи егетләренең хатыннары Казанга уенга бара. Безнең хәсәбе хатыннар бар. Безнеке гаҗәбе Айваз түгел. Әйе. Так, әйдә Мамадыш. Yok, мен ишеткәнем ТНВ-дагы зарплаталар бәләкәй дип. Ну ладно. Рәхмәт, Ленар, һәм соңгы җавап. Әйдәгез, соңгы җавап булсын. А я ты говорила, хорошо учиться надо! Отдай платок! И парик! И сумку! И пиджак! И татар радиосына кире кайтар мине! Әйдә, моның белән тәмамлыйбыз. Айваз Садыров! Үпкәләсәң әйдә, үпкәлә. Так, һәм безнең Җәвит абый гына калды. Каршы алыгыз Җәвит Шакиров! Сезгә монда. Бирәм сездә. Сез, Җәвит абый, сез глава. Глава. Ну, шундырак глава ярар. Глава или глава? Глава. Сүзләрегез шундый. Һәрбер чыгучыга. Бу кадәр акчаны нәрсәгә сорыйсың? Бу кадәр акчаны нәрсәгә сорыйсың? Бу кадәр акчаны нәрсәгә сорыйсың? Җәвитем, капка төбен буебыз әйдә. Бу кадәр акчаны нәрсәгә сорыйсың? Оптырадыгыз инде шул 30 сумга. Так, соңгы җавап булсын. Бу кадәр акчаны нәрсәгә сорыйсың? Анда сабан туйга Җәвит абыйлар килә. Беләсезме, күпме сорыйлар? Или пародиялар гына күрсәтәбезме? Рәхмәт, бармы яңа мәзәкләр, братлар? Юк. Җәвит абый, Җәвит Шакиров! Кеп кунагына кайтарыгыз. Так. Моның белән безнең 3нче бәйгебез тәмамланды.
Жәуит абыны күтәбез. Алқышлар жюри әгъзаларына, молодцы. Бірді аялмыша, қорқмыша, сәхнәгә шығып, рольләргә кіріп, бик тә қызықлы тәмәріс ясадылар бізге тақымнар белән берлектә. Тәк, күшәбез смайларға. Мин күшәм үземнең яраткан урыныма. Димәк, шундый менә 3нче бәйгедә, тагын бер тәмәрис бәйгесендә жюри әгъзалары белән берлектә кызыклы җаваплар ишеттек, бит кызыклы ситуациялар күрдек. Әйдәгез, башлыйбыз сул яктан. Смайлар, беренче булып Актаныш, Нәмәкәй. Так, Моңсу. Смайл күтәрде Айваз, Көлә Илнар, Йылмаялар Шәкүр һәм Җавит абый һәм Көлә Рамил Әгзиев. Так, дәвам итәбез. Мамадыш, 5 бармак. Так, Көлә Рамил, Көлә Җавит таб. Барлык жюри әгъзалары да Көлә торган Смайл күтәрделәр. Так, дәвам итәбез. Әкәмәт. Көлә. Көләләр, барысы да Көлә торган Смайл күтәрделәр. Так, Казан стайл. Көлә Рамил, Көлә Шәкүр, Көлә Илнар, Йылмаялар Айваз һәм Җавит абый. 2 Йылмая торган Смайл булды. Һәм Кампи. Йылмая Айваз, Көлә Илнар, Көлә Җавит абый, Көлә Шәкүр, Көлә Рамил. Маршрутларга да кирәк түгел. Алар уже аңлады бугай. Мин әле аңламадым, чынлап әйткәндә. Кем аңлады, кем җиңде бүген? Кем җиңде? Кем җиңде? Кемнәрдә смайлар күбрәк, әзрәк? Яр, әйдәгез, нәтиҗәгә күчәбез, нәтиҗәләргә күчәбез. Аның өчен без бөтенсендәме, Рамил? Барысы да чыгамы? Да? Достар, нәтиҗәләргә күчәбез. Аның өчен барлык жюри әгъзаларын сәхнәгә чакырам. Алкышлый зал, алкышлый такымнар. Жюри әгъзалары, рәхим итегез сәхнәгә. Һәм беренче булып микрофон каршысына мин чакырам Рамил Әгзиевны. Рамил, әйдә. Кабызырга кирәк аны. Әйдәгез, тагын бер. Рамил Әгзиев! Достар, бик кызык, бик көчле уен булды бүген. Әлбәттә, бу чемпионнар кубогы. Һәм инде бүген безнең нәтиҗә шундый. Бүген безнең 2-3нче урын, дуслар. Менә шулай хәл иттек. Һәм инде минем әйтәсе килә, зур рәхмәт ул командага, зур рәхмәт ул районга, ул минем дә район. Зур рәхмәт Актаныш. 3нче урын, дуслар. Әйдәгез, бергәләшеп чыгыз. 3нче урын. Нәмәкәй, Актаныш. Алкышлыйбыз Актанышны. Тагын бер 3нче урын, димәк, дөрес аңлаган булсам, Илнар Сәйфиев. Минем моны хәтле кергәнем юк иченнән дә. Искиткеч, тамаша, барыгызга да бик зур рәхмәт. Сез барыгыз да чемпионнар. Казан стайл, 3нче урын. 3нче урын. Казан стайл. Казан стайл, Казан дәүләт аграр университетын бетергән егетләр, тәмамлаган егетләр. Аллага шөкер, бүгенге уенны да тәмамладылар. 3нче урында, молодцы. Илнар Сәйфиев, Казан стайл. Әйдәгез, бергә фотога төшегез. Фотога төшәбез, әлбәттә. Алкышлыйбыз, алкышлыйбыз. Рәхмәт.
Икенче урын Айваз Садыров. Беренчедән, бу уенда катнашкан менә Нәмәкәйдән кала дип әйтик әле. Барлык командага минем аерым рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки менә әйткәнемчә Нәмәкәй әле быел ул дулкында, быел әле ул уйнап дәвам гына итә. Калганнар бит күпме паузадан соң, әйме? Һәм шуннан да команда булып җыелырга ул бик зур көч сорый. Кемдер өйләнгән. Әйме? Кемнеңдер эше бар. Кемдер Татар радиосыннан куып чыгарганга әле һаман да үпкәләп йөри. Шуңа күрә менә барыбер менә команда булып күпме елдан соң да җыела алу ул зур көч сорый. Бүген әлбәттә төрле бәхәсләр туар әлеге уеннан соң. Һәм аның җавабын мин аңлатыр идем, ике импровизация булды, әйме? Беренче сәламләүдән генә чыгып без бәя ясасак, кайбер команда алгарак чыкты, кайбер команда тиешле балгарага җитә алмады. Менә импровизация ахыр чиктә нинди ситуация туды, шуны тудырды, кем әйтмешли. Икенче урын Әкәмәт. Әкәмәт! Икенче урын. Байтырып, егетләр бу елны чемпион исемен калдырдылар. Кемгә калдырды микән? Сен белербез ничә мизгелдән. Әлегә барыбыз да алкышлыйбыз. Икенче урын Әкәмәт. Молодцы, егетләр. Шулай ук Казан дәүләт аграр университеты егетләре. Айваз, фотоға төшігіз енді бірге, идегіз. Ғафур, тұқтағыз, Ғафурны қаплы бит стойка. Идегіз, мен де түшім әлі Әкәмәт білән. Біз бит бірге ойнаған едік, ема-е озған елына, идегіз. Так, девам итебіз. Шулай оқ икенче урын. Икенче урын. Шәкур! Шаяртқа зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Бездә шундый гадәт бар име. Туган көннәр булганда без бер-беребезнең җин тузга язмаган тулыксыз фотоларын куеп Instagram, алай түгел Instagramга түгел, тыелган шелтәрдә име, сторисларга шундый фотолар эзләп табабыз да куябыз котлауда. Менә бик зур рәхмәт Айвазның менә дигән фотосы булды. Аны туган көне белән котларга һәм гомумән алганда, минем тормышымда үземнән чыгып әйтәм, шаярт ләззәтнең бер аерым төре булып тора. Юмор өчен, күптән күрмәгән кешеләр өчен, барысы да өчен зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Реклама өчен аеруча зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шуңа күрә безнең икенче урын ул Кампи. Икенче урын Юаршаллы Кампи. Һәм инде әлбәттә иң кызыгы кем беренче урын яулады? Интрига. Сурая бара. Кем чемпион? Кем чемпионнарның чемпионы? О, миндә кампишник бит. Рамил, әйдә, кампишниклар җыелды. Бая без карыйбыз. Безне фотога беркем дә төшерми. Юк, төшерәләр әлбәттә. Так, һәм беренче урынны игълан итә Җәвид абый Шакиров. Каршы алыгыз, Җәвид абый. Хәерле кич, тагын бер тапкыр. Зур итеп рәхмәт. Беренче чиратта менә шушы матур тамашаны оештырган командага егетләр, кызлар, зур итеп рәхмәт. Алкышлап алыйк әле. Ни өчен әйтәм? Чөнки бу biz яшәгән микрорайон. Сез бүген менә шушында яшәгән, шушы тирәдә торган кешеләргә бәйрәм ясадыгыз. Чөнки ул читтәрәк була торган иде. Мин үзем дә яшәгән яшәйм. Шуңа күрә зур итеп рәхмәт. Бу чара монда ешрак кабатлансын иде. Килешәсезме, тамашачылар? Уен шул кадәр менә мин
яшьлегемә кайтып килдем дип әйтсәм дә дөрес булыр. Мин һәр вакыт көтеп алам. Сезнең чакыруны бер качакта инкар иткәнем юк. Килергә тырышам вакыт булганда. Менә командаларга килгәндә, җегетләр, кызлар, зур итеп рәхмәт. Менә Айваз да әйтеп китте, чыннан да бу ярышка уйышып килү, күпме көч сорый, күпме монда таләпләр, сабырлык сорый, вакытны бүлә белергә кирәк. Менә монысы өчен сезгә зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Барыгыз да яхшы, әмма ләкин уен ул җиңелүчесез булмый. Шуңа күрә монда инде үпкәләр булырга мөмкин түгел. Киләчәктә кемнәр 3нче урын, кемнәр 2нче урын, алар инде яңадан әзерләнеп, матур итеп җиңү яуларлар. Шат иншалла килешәм, ышанам. Һәм мин бүген бик шат, җәмәгать. Менә дөньялар үзегез дә күреп торасыз, үзгәрде, заманалар үзгәрде. Телефоннар тимәсез, ишек тоткасыз, мөнәсәбәтләр хиссез, колбаса итсез, эш түләүсез, картлык пенсиясез заманда. Менә шундый бәйрәм оештырган өчен зур итеп рәхмәт. Һәм менә җәмәгать Мамадыш районы командасы. Биш бармак. Менә нәрсә әйтәсем килә, хөрмәтле дуслар. Бәлки залда менә күлеп дөньяларыбызны онытып име, тормыш мәшәкатьләреннән арынып, рәхәтләнеп ял иткәнбездер. Әмма ләкин менә безнең арада менә шушы ярышка авыртудадыр, түзгәндер, Сводан гына кайткан, менә Ленар Дулысны алкышлыйк әле җәмәгать. Ул яраланып кайткан. Бәлки ярасының сызлавына тишен кысып булса да түзә торгандыр. Әмма ләкин бүген безгә бәйрәм ясаган өчен Ленар дустым, сиңа зур итеп рәхмәт. Әле бәлки тагын син анда барырсың. Диме? Юк, ул ышанып булмый, белеп булмый, ул бит шундый егет. Бәлки ярасы түзәлгәч тагын китәр. Әмма ләкин синең сау сәламәт булып, без инде бүтән татар егетләренә дә, үзебезнең республика, үзебезнең Россия җегетләренә дә әйтәсе килә инде, теләк шул, исән сау әйләнеп кайтсыннар, җиңү яуласыннар, һәм инде сине һаман да шушы командада әйдәп баручы буларак күрәсе килә. Мамадыш, биш бармак, җиңүче. Дуслар, чемпионнарның чемпионы. Биш бармак, Мамадыш һәм Керәшеннәр, алкышлар! Менә шундый көчле уен булды, дуслар. Ярышты бик тәҗрибәле һәм оста юмористлар. Һәм сәхнәдә сезнең алдыгызда чемпионнарның чемпионнары, кубок, медальләр һәм 50,000 сум. Котлыйбыз! Әйдәгез бергәләшеп, Мамадыш чемпион! Мамадыш! Җавит абый, рәхмәт. Так, әйдәгез командалар, матур иттереп басыгыз, соңгы кадрны яздырыйк. Кадерле тамашачы, кадерле телевизор караучылар, шушының белән чемпионнар кубогы тәмам. Караганыгыз өчен, килгәнегез өчен зур рәхмәт. Әйдә шаяртны яратыгыз, карагыз, татар телендә сөйләшегез. Сау булыгыз, рәхмәт, пока! Киләсе очрашуларга